Maya paabag po ke kongan ama kiramdam karing radyo at manalbeking ke katamong online live streaming. Pag masusyan tayo ngeni ing banal a misa para king Martes ning kadwa ng Domingo ning karaniwan a panahon. Iyabe tala naman kaniting misa ring makatuking intensyon. Para king kapasalamatan ng Dorina Trajano at Carl and Joy Duya, para king anibersaryo ning ordinasyon king pangapari ng Reverend Father Ivan Ray Torno, at para king kaladwada the Reverend Monsignor Benjamin Henson at Trinidad Kapuli. King makapasubaling paralan, daraon taya naman iting misa, antimong pamagsadya, para king kapiesta ning Santo Niño, king daratang a Domingo, kaduwang pulot metong ning bulan ning Enero. Ingke katamong kapag masusyan ning banal a Eucharistia, panimunaneng Reverend Father Marvin Sinlao, Director ning Domus Pastorum Balepari, king maimpis, siyudad ning San Fernando, Pampanga. Abe-abe tayang ikantangeni, ing dalit a pamuklat. Sa hapag ng Panginoon, kung bayan ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahon biglang ang lupa, sa panahon ng alisagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan. Sa hapag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon, upang pagsaluhan ang kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. kilagyo ng ipa, ang poning anak, ang poning banal na espiritu, Amen. inggino at tatayid karing puso tamo, kinlugod, at king kapibabata ng Kristo, mantabeya kaya kayungan. At keko antimurid. Habang pagsadian tayang pagmasosya ng misteryo ng lugod ng Kristo, tanggapan tala rin kasalanan tamo at ipaniga po tamo king Ginoo ing patawaran ng panpasik ng anak katamo. Aminan ko king Dios sa mapamakalulu, At kay kayo kapatod, ing mi kasala kong bina, king pamisi pamangamano, ampon pamanyapat king marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap, asukat ko sanang depat, kasalanan kong mabayat, ulinita ipanigapuko kang Juan a Maria ang kapilanman virhen, karing sablang anghel ampon banal, at kay kayo kapatod, inipanalangin niyo ko king Diyos a ginutamo. in Dios sa lubos mayupaya, pakaluluwa na katamo, at yung pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katamo sana kimbiye alananga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu. manalangin tamo. Oy paming mayupaya, itubod me kaya kami ing banal mong espiritu, banso pa na king lumakad, king pamisan metong, king kasalpantayanan, at sumulong king sikanan ning kaya lugod, banlubos king makapakiwangis kang Kristo. Itiadwan mi kaya ka, O Diyos, king kapamilatanang Heso Kristo ang anak mo, ang mabibiyayang pon mag-ari kambe mo, king kametong aning banal espiritu, manggaman king alananga. Amen. Makiramdam tapo king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king mumuna ng librong Samuel. Ngana ning Ginoo kang Samuel, angga kapilan metang isa ni Saul, ngening ikit mong leko kuna ing pangaari na king Israel. Katmuan meng laro ing kekang lulanan, at puntalan me Yese ning Bethlehem, uling pinili ke ing metong karing anak na, ban maging ari. Nganang Samuel, makanano kong munta, paten na akong abalita ng Sauliti. Ngana ning Ginoo, magdala kang metong a dumalagang baka,
At sabihan mo, di natangkuban mi daon ayin sakripisyo king Gino. Kumbiran may yese king ayin sakripisyong idaon mo, at ituruko ing daptan mo. Lanyan me bilang ari itang ituruko keka. Ti para ng Samuel itang parapat na kaya ning Gino, at mintaya Bethlehem. Inyang mira siya Bethlehem, sa lubungan dering matwa ning syudad. May nga takutan lareti at ngarang kinutang. Mayap na mo, di natang kayo. Nga nang mekibat, di natang kuban mi daon kung ayin sakripisyo king Gino. Magsadya kayo at miyabe-yabe tamong mampang-ayin sakripisyo. Inutos na naman kang Yese at karing anak na ing magsadyala, ban makapakyabela king pamidawon king ayin sakripisyo. Inyang mirasla, ikit ni Eliab, nga ng Samuel king Lubna. Itiya siguring pinili ng maging ari ning Gino. Dapot nga na ning Gino kang Samuel, kalalawe king sintingan, o katas na, uling aliwaya ing pinili ko. Nakalupa ning pamaglalawe ning tao ing pamaglalawe ko. Lalawe yamo ing tao ketang makalwal king tao. Dapot ako, ing Gino, lalawe ko king puso. Kay ba't inaus ng Yese i Abinadab at delane arapan ng Samuel. Nga ng Samuel, aliwa mo naman niya ing pinili na ning Gino. Dela na lang ang Yese ring pito karing anak na arapan ng Samuel. Dapot nga ng Samuel, alayo kareti ing pinili ning Gino. Kanita nga ng Samuel kang Yese, ala na kang aliwa pang anak. Pekibat ng Yese, atin pa itang bungso, dapot alayo uling magpastulyo. Nga ng Samuel kang Yese, patubod ka at parakit me, katamangan hanggang eya datang. Patubod ya Yese at dinakit de. Masanting ya pamikakatawa ning bungso, mapundat ya mata at masanting ya. Nga naning Gino kang Samuel, talakad ka at lanyan me, uling ya ing pinili ko. Kanita, kinuha ng Samuel ing lula na ng laro at linya ni David. Kabang makapadurot la kaya, ring kapatad na. Linubya kang David, ing espiritu ning Gino, manibat na kingaldong ita. May akoyay Samuel at migbalik ka rin Rama. Ing amano ning Gino. Salamat, King Diyos. Gewa keng ari David, akakong talasuyo. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo. Kanitang minuna, king kapamilataning malikmata, migsalita ka karetang tapat keka. Nga mo karela, king meto nga bayani, pinutong kune ing korona. Liklok ke king trono na itang pinili ko, karing maldang tao. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo, at linanyan king banal alaro. Kakuyang alalayan at king kakong sikanan, pagkaluban keng sikanan. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo. Kanako sabyana, ikay ngibpa ko at Diyos ko, ikay talapamingwa ko. Ako naman ibilang keng anak apangane ko, ya ing mayupayang diling ari ning yato. Gewa keng ari i David, akakong talasuyo, parangalantaya ing mayap a balita. Ginumantabe yake kayo, At keka antimurin. pamamasa iba't king maya pabalita, agpangkang San Marcos. Ligaya keka o Gino. Misa na aldo naning sabat, mi padalan la Jesus ang ponding alagad na, king asikan at timnan trigo.
Kabangdalan, may nakdot lang trigo. Inya nga rang sinabi ring pariseo, lawan mo yung gagawan da rin kaya kangalagad, labag king kaya katamong batas ing gawan dayan king aldoni sabat. Nga nang may kibat Jesus karela, yu pawari basa, ing depatanang David, kanitang Abiatar, yung matas saserdote. Kanitang ya, ang ponding kayabe na, meranopla, at alala nga pangan, linubla o linub yay David, kimbalening Diyos, at mengan niya karing tinape, ami talaga king Diyos. Agpangking kaya katamong batas, kabudmong ding saserdote, ilang ating karapatan mangan karete. Dapat mengan niya David, at dininano pa, ring kayabe na. At nga na pang Jesus, mela lang yengal doon ning sabat, para king kapakanan ning tao. Aliwaing tao, yung mela lang para king aldo ning sabat. Inya maging ing aldo ning sabat, at suking lalam ng upaya ning anak ning tao. Mayap abalita ning Ginoo. Kapurian keka o Kristo. Ating pong batas masanting, ating matsura, good rules and bad rules. Ating wise rules, atin mo namang nonsensical rules, at ating counterproductive rules. Aliwala-wala, pero basically classified lamang rin into two. Datang bad rules. Definitely, itong bad rule niya, i-dismiss mo na eh. I-dismiss me. Whenever possible, it has to be discarded. No? In kaso na po ng mayap rule o mayap patakaran, nang kaya pwede meng balian. Nang kaya pwede meng paklian. Pwede kang dukong bagya. We call them make exemptions. Exemptions to the rule. Bakit? Huling even the wisest of legislators, peka magagaling, talagawang batas, dangan agyong kulungan o dangan agyong kuanan, detang marakal a konkretong sitwasyon, concrete situations, karanasan, na pwede mong ikabit kining metong mong batas o policy. Rules are always limited. Usually magagawa na rin batas, tandaan ng tamo, basic king karanasan. Makibat la rin, bang kanita to put order on things. Ayan kaya ting panibagong karanasan, aning kaya ni akakwaning batas. Ayan kaya kailangan meng i-bending batas. We call the amending batas. Bang kanita magawain ni. Sometimes kailangan mo na yung paggawa, uling kailangan, anya kanta mo niya mo yamen, duling akakit mo, na magi makanining sitwasyon, huli na ning limitasyon na ning batas. Ngayon ating aliwang tao na talaga namang legalistic la. Nung nanong makasulat, yang tukyan. You cannot bend the rules. Objective la, absolutely objective, impartial, and they never bend the rules. At ang timong resulta na ning polisiya ngayon madalas makapanasakit la. Makapanasakit lang tao. At maging mabayad siya tuloy ining batas ang may gawa. It becomes a hardship to other people. At naman naliwang tao na sagli bibending rules. O sige, pwede na mo rin. Ito mga kanyan. Ating taong, we call them lax. Lax in the sense na pabustan na mo. Yes, there is a law, pero patse ating kamburiyo, sige, paboran mo na makanyan. Dining tao nga rin they lack the strength of character. Naman, lalang sikadan, tang karakter da. Di na niyang ipan ng batas ka rin aliwa. O madalas, mekad mismong ining
executor ng batas, di aintindihan itang purpose na nitang batas. Nung kasing may akwa itang pekas reason o may gawa yung batas, malagwaming i-bend ini. That's true. Anyapin, kailangan bakit may gawa yung waring batas ay ni? Para nanuya ini. Ano kaya nga luwa, uling di aintindihan ita, malagwa yung paklian yung batas. Anya itong makanyana ka man, haphazard ka niya, it leads to confusion. Kasi, nano talaga? Aning batas, kaya mapaklian me. O ba't ating pambatas? So, there's confusion and tension when it comes to the law. Now, obviously, ang timong Kristiyano, we cannot follow either. Tamo pwedeng, bilang Kristiyano, tamo dapat maging rigid o legalistic. Tamo mo naman kailangan maging lax. King pamanupad, king batas. Ing problema kanyan Kenny, when mag-bend ka pero when do you bend the law? When do you bend the rule? And make an exception? Kaya mong kay katamong Ebanghelyo, din na nakatang halimbawa ni ginutamong Jesucristo. Ano ka rin, papawagan na kay katamo, niya mira sa kitang sitwasyon, masakit. Tuturuan na nakatamong, dala nakatamong kitang criteria na nitang migunam ka. You discern. You discern. Before you make a decision. You discern before you make a decision. Klaro yat, simple mo itang criterion. Ning gigawa na ning ginutamong Jesucristo. Na ing Sabat, may gawaya para king tao, at aliwaing tao, may gawaya para mo king batas. No. It's always the human who is above the law. Kasi nga may gawala naman ding batas rin for the common good of people. Basically, no rule is about an absolute rule. Actually, purpose na niyan to guide people. It's for the betterment of the people. It's the betterment of the welfare of the people. Panay makanyan. The needs of the people. What to? Inglelanganan ning yato ni nga pong Ginoo, lelanganin yato ni nga pong Ginoo. Pero all of this, balutamo, the greatest and the greatest creation, the greatest creature that God created in the world, pinita mo. Kita mo itang peka matas daily. Karening lelangana. King yato. Anyapin, makanya niya, over and above, itamo yung paninang yuna ni nga pong Ginoo. And this is the reason why, in-explain na kaya katamo, may ang sitwasyon, nung ka rin, andyan pang bawal, gawa niya ni kisabat, pero gustong ingkapakanan ng tao, yung makasalayle, maglele at magleleya, yung batas, para una ni ingkapakanana ng tao. Nung inimbatas ay ni, maglijak ng kapahamakan ng tao, ilele mo nepin man, bangkanita, save me, ining tao. That's precisely the point. And that's the time when you try to bend. It requires discernment. It requires reflection. Bangketa, kami paparoro. And you have justification. At in one way or the other, no sakali may ka-president, you can always explain why you led to this kind of decision. And the law remains. Agawa niya ini because of this. But the law remains. Makaniniya pa mo rin. At least alang sakitan loop later on kitang gawa mo. And people would understand. And you will be absolved because of what you did. Mupid, anya dapat itang pablubulusok. Porque batas siya. Panigaralan me itang sitwasyon na babalot ka din. Pota naman masyado yung matapang because of certain situations that is happening on the application of it to this certain situation and person. Anya pwede ming paklian bagya o munta ka kitang win and win situation. Bangkanita, alang may paparoro, alang malalabag. But more importantly, gusto yung sinabi ni nga pong Ginoo, human welfare, no? Human need is over and above any law. Huling gewado ring batas para mo naman kay katamo. Amen.
King pamitipon tangi ni kaluguran tong kapatad, banalangin tamo king ibata ang mayupaya, ban king mabilog ayato, misalbag ing kalam ng babietula, uling ya, ing panibatan ning sablang grasya at biye. Nga tamang manalangin, Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Para karing sablang mi talaga king sarili ra king Dios, ban king kasawpana, agam pananda ing karelang tungkulan, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Para king pamanatili ning kapayapan karing anggang bansa, ban maging karapat dapat lang samba, ring sablaking lagyuning ipa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Para kay katamo ngening makatipon kaniting kapag masusyan, ban mabiyasa tamong sumese king kalam, ababyena, para king kasalukuyan, at pakamal karing bage, lilipas, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Tanggapan na sana ning Dios ing kapasalamatan at ring sarili tang kapagnasan, ring kapagnasanda ring sablang makayantabe kaniting kaorasan, ring kapagnasan aparalada, ring kay katamong talapakiramdam king radyo at talapanalbe king online streaming, karing miyayaliwang programa ning kay katamong radyo, at ring makapasubali ng kapagnasan ning radyo ning kay katamong Arkidiocese, at ring kapagnasanda ring sablang magdebosyon king Santo Niño, iyulino sana king kayaryanang maligaya, ring kapatad tamong meyango na biye, ipanalangin tala king Ginoo. Ginoo pakiramdaman mo ing panigapumi. Impaming mayupaya, pakibatan mo king kekang pakalulu ing aduan ning kekang balen. Ban ing pepaing tulot mong aduan ming mit mong kapanaligan, tanggapan ming malagwa. Iti aduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen. Dalita mo po para king pamagsadya karing ahin. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa iyo. Panalangin sa'yo, Ramana, katulad ng halimuyak ng insenso, umaakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasambat nagmamahal sa'yo. Naway ang aming kaloob, maging si Jesu Kristo aming Panginoon, ang sinumang tumanggap at makisalo ay mabubuhay kailanman. Handog na. Manalangin kayo kapatid, baning kay katamong daod, matanggap yara panin Diyos, ipang mayupayang tuto. Tanggapanes sana ning Ginoo iting dawon karing gamat mo, karing king ikapuri ampon ikaligaya ning lagyuna, king ikasaplala tamo at ning mabilog ng banal a kapulungan. Oy paming miglalang, tetakan mo kami king krus ning anak mo, at lingyan mo kami kilaro ning kaligtasan. Samantalang yayampang mi, ingke kay sarili kambiyan ng Kristo, isundo mo sanang kakatmuan king espiritu mo ring puso mi.
iti aduan mi king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi yakya kayo, At keka iyat antimurin, na yoring itasula ring puso yu, makatas na la king Ginoo. pasalamatan tayong Ginoo a Dios tamo. Iti karapat dapat ampon matulid. Tunepin karapat dapat ampon matulid, ing poryan ampon pasalamatan da ka, kapilan man ampon nukarin manoy pa, Dios sa malugod ampon maganaka. Kinguli na kaya tula mong binayo, ing sabla-sabla, at pigkalaman mo kamingan, mirakayanan king gimpanan na. Bistaman Dios ya, makanyan man linubas na sarili na king kaligayan, at impanga salwak ning daya na king krus, pemayapane ing meto sikluban. King ulinita mi pay baboya at mi pay gitdili kisablang lelangan at milyari ang panibatan ning alanang gambie karing susuyo keya. Ulinita kamberi sablang koro ring anghel ning banwa, daralit kami kiligaya mo alang tuknang ngamingan pupuri. Banal, banal, banal ing Ginoo, Diyos sa mayupaya. Mipnuyang banwa, mipnuyang yato, tingke kang ligaya. O sana, tingkakatas-katasan. O sana, tingkakatas-katasan. Naanwan nga ing daratang, kilagyo ning Ginoo. Naanwan nga ing daratang, kilagyo ning Ginoo. O sana, tingkakatas-katasan. O sana, tingkakatas-katasan. Tingkakatas-katasan. Ikapining banaloy pa, iking sibol ni sablang kabanalan, ulinitay panigapumi, itugtog meng espiritu mo, antimong titi pangambon, kareti ngayon ni ban pabanalan ala, at para kaya kami, gawa na lang katawan ang pondaya ng ginuming Heso Kristo. At tatandanan mi pa, kanitang beging mi pa kanyayaya. At bayo na kusang lubdinawo ni Biena, kimpamaylasa ang pong kamataya na kinuwaning tinape, pepasalamatan nakat pinuri, piraso ng tinape, dinuwang na iti ka ring disipulo na nga na, kunan niya iti kayong anat kanan niya, huling iti ang katawan ko, amidawon para kaya kayo. Makanyan mo naman kay ba't ngapunan, kinuwaning kalis, pasibayo pe pasalamata nakat pinuri, dinuwang na iti karing disipulo na nga na, kunan niya iti kayong anat minum kayo kaniti, huling iti ing kalis ting daya ko, ing daya ning bayo ampon nalanang gantipan, amibubu para kaya kayo ampon para karing sablan tao, baan kanita mi patawaran na ring kasalanan, dapten nyo iti kimpamigaga na kayo kanako. Maulayay misteryo ng kasalpantayanan. King kamatayan mo, linupit mo. King kamatayan mo, King panasubli,
Inyang ining gaganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan ang pon ing pangasobli ng mebye. Daraon mi hakeka iting tinapen imbye, ang pon ing kalis ting kaligtasan. Layon ming pasalamatan keka, impepalyarian mo kaming matampang tala kadarapan mo, ang pon sumuyo keka. Ikamingan sanang misulusulo, king katawan ng pondaya ng Kristo, di puna na kaming antimong metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing banal a kapulungan mo ang makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya kilugod, kambenang i Francisco ing Papa mi, at i Florentino ing Obispo mi, i Pasiano ing Obispo Emerito mi, di sablang pari ang pondiakono, at di sablang susuyo king kapulungan mo. Ganakan mula naman ding kapatad mi aminuna ng pepay nawa, king pihong kapanayan ning pangasobling mebye. Idala mo la at di sablang mayango na bye, king pakalulo mo, ketang masalang harapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit, king bye alananga. Ban kambening wana Virhen Maria, induning Diyos, kambenang San Jose ng esposo na, kambering wana Apostol, kambenang San Fernando, San Gabriel Arcangel, at kambering sablang banal, ami bye-bye kalugod-lugod keka, king keka banding panahon. Apor yan ang pon paligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong anak mo. King kapamilatana, kambena at kaya, o Diyos pang mayupayang tuto, kagumning banal ay Espiritu, pupurianda ka at parangalan, manggaman king alanangga. Amen, 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 amen. Kang Kristo, tinggap tayong Espiritu ning pangayampon. Ngayon timong anak ning Diyos, mangangas tamong sabian. Ikabos mo kami kisablang Marokoy pa, malugod mong ipagkalob, ing kapayapan king panahon mi. Bating kasahupan ing pakalulo mo, mitimawa kaming parati king pamanalipan ning kasalanan, at mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kisablang kaligaligan, kabang panayan, ampon pagsadyan mi, ing panyatang ng mitmong ligaya, ning talapangabos mi, Yesu Kristo. Uling keka, ing kayaryan at ing kayupayan, amponing ligaya, manggaman king alananga. O Diyos ay pami, ing ginuming Yesu Kristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan ko, lalakwan ko kaya kayo. Ing kapayapan ko, babiye ko kaya kayo. E mula sana babalikdan ding kasalanan mi,
Nunay pansinan mo, ing kasalpantayanan, ning banal na kapulungan mo. At pamayapan ang ponpisan metungan me, agpangking kaburian mo, ika mabibiyempon mag-ari, manggaman king alanangga. Amen. Ing kapayapaning ginumantabe sana kapilan man ke kayo. At keko antimurin. Iyang pangtaya ing kapayapan king metong at metong. Kapayapan po. Cordero ning Diyos, amilan ako, king kasalanan yato. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilan ako, king kasalanan yato. Makaluluan mo kami, makaluluan mo kami. Cordero ning Diyos, amilan ako, king kasalanan yato. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ibiyem mo ke kami, ing kapayapan. Ibiyem mo ing kapayapan. Niyo ing kordero ning Dios, niyo ing minalako king kasalanan ning yato, nuwan laring mayayawos king apuna ning kordero. Ginu eko matampang tanggap keka, dapat iagkas miyaing amano mo, kumayap na ako.
karing makiramdam karing radyo at manalbeking online streaming, makatanggap communion king physical aparalan, abayan da kayo ngeni king pamangadi, kaniting dapat ning espiritual apamakinabang. O Jesus ko, sa salpantayanan ko king atsyuka, king kabanal-banalan as sakramento, kaluguran da ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot pauli na ning ngening penandit, era ka atanggap king sakramento, umeka muman espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo mawari at syuka ka rin, at pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Manalangin tamo. Oy paming malugod, pagkalubme ng anak mo bilang pamangan karetang linyan mo king kekang espiritu. Sopan mo na keman sanang tupad, karing kautusan mo, kapamilatan ng pamibiyebye, king kalayan bilang anak mo, at king kabanalan, anting propeta ning kekang kayarian. Iti aduan may king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kaya kayo. At keka antimurin. Bendisyonan na kayo ning Diyos, lubos mayupaya, ingib pa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Umena kayo king kapayapan, paligayan tayong ginu, karing biyeyo. Salamat King Diyos. Galit na saya Ginoo, kening pamiti puntamu, purian sambanya at pasalamatan, Inginu at Diyos ng beto, signuban. Itasyo lang si walayo, lakwas na rin kekong puso, sa lubungang nipong saya, ingginutang mayubayan. Dalit masaya Ginoo, kening pamiti puntamu, purian sambanya at pasalamatan, Inginu at Diyos ning beto, signuban. Magrasyang gat panapon kay kongan.